Main Stage Beer Fest, tiftakruh it-traffic saħattart. Li niftakar anke wara Beer Fest kien ġew il-security fuqna għalhom nisma'w kjuk kbir ta' nisa wara Ridi Għana sibna li nisa jidretu. Konni xewer, u niftakar ġifieri nies literalment kjuk kbir jistennewna ġifieri s-sekan jiġiltaqgħu ma'. Dimna xi sija. Kienet li waħda mill-iktar li dawna Nafsaka minn darba domna. L-iktar ħaġa li baqgħet memorja moħħi. Meta daqqejna xemx xita, ftakaru kien jisu marx tal-festa kulħadd jgħid. Komplu nsammu għala samajna konna daqqajna xemx u xemx xita fl-imkien. Anki f'File of MTV f'titwal. Dikka kienet ħaġa. Tinsew xulkoll issa il-livell u id-detta li konna nitlu fis-set. Datta jotru datta jotru għenna. Għandu li ma nafx iftakru xi rehearsals kienu jkunu literalment. Nħares lejn in-nies. Barra ejja ħanippjanaw is-set fiħan nkunu fuq il-park, ma Michael jarma wara, kulħadd jarma hemmhekk. ħafi paċi kuluri u s-sorijiet.